ngasi phong ki batuan tuan ma si phong sing digi amasum thoki ba thaudo wa thok sing digi maru ebe I pauk sing khonga charaga Manipur top channel gi mai kai digi ma'am da share tawzigi ahan makta ma'am atugi matik yam namak laibak thiba paw mani ma'am Mizoram gi lunglei da lamai kan saglagle prime minister gi minister ga wari sanakre Mizoram gi lunglei district ki mafam khrada lamai leptana saglak pagaloina na hauji mi pai ni ngai oiba mong da lamai adu mi taba mafam sing da sandorakle Mizoram gi authority singna lamai sandorak pa laksinana ba hanba laitana kana honari ngai na prime minister Narendra Modi na oiragli ba phiba madugi matang na state asigi minister Zoram Thanga ga wari sanaduna khanakre wari sanabadu da prime minister na minister da center gi maike digi crisis adu thengna bada pangba ya ba mateng khudingmak pangani haiba thajaba pikhi Mizoram gi miyam da asui angam thoan bidana ba aikoi khudingmak na sembi ba mapu da khurumjai hainu su prime minister na Twitter amada phongdokhi amaram da crisis adu da central government na mateng panglakpagi damakta CM Zoramatangana Prime Minister Modi bu thagatkre Mizoram gi Lunglei district ta pamai sakli bedo April kungamari dagi hokibani adu haujuk phawa leptana sakli umang da sakli ba lamai adu mi taba mafam singda sandorakhibaga loinana umang kya gi yumkai singyauna lupa lak kya gi lanthum sing mang takre lamai sakpaduna samakhal kya da sokale numaiju numita Mizoram government na IAF the mating pangbina bahijabadagi Indian Air Force na masigi MI-17B5 chopper sing deploy tawduna mai kanbagi operation sathari pausi file tawba forward lamai saglak pung kuntraga manga hena hokre thang janumiki ahing athengbada lamai edu lunglei town amasum thangnaba district loan guideline gi khul sing sandorakhi official sing gi matungina Mizoram government gi firefighter sing amasum local volunteer sing na Assam Rifles amasum border security force gi jawan sing gi matenga loinana mai mutana ba honaduna lakli yamdrabda mafam kuntra da lamai leptana sakli sairak khwai gi nobo report ki matungina Bazar Bank Sarkawan Zotlang amasum Sanamari Ramthargi mafam kharada saglakhiba lamai lakshinba ngamle haina paw man makhatana phungdorakli amasum atopa paw man employee sing phabaga mari lainana police constable ama fare ONGC gi employee ahum kidnap tawkhibaga mari lainana Assam police ki constable ama ningthokaba numita Upper Assam gi Tinsukia district ki Sadia dagi phakre haina paw shin palli pharaba police constable adugi maming Basanta Buragohin kawi mahak Siba Sagar leba kungamanga suba AP ONGC gi posting tokhi mahak Tinsukia district ki Sadia gi Sapau Khawa da leba miweni Sadia police na police constable adu phabago loinana wahang pang sathaba hokre Ulfa ai gi samnabagi damak ma ko phabani haina police na phongdokhi Indian Army amasum Assam Rifles na satakhiba apunba operation amada Ulfa ai gi kaidar sing na phakhiba ONGC gi employee ahum gi manungda ani iraina mitat Nagaland gi Mon district gi rescue tokhi joint operation rescue toraba employee ani dudi Alakes Sakyama sum Mohini Mohan Gogoini ONGC gi employee ahum adu Ulfa ai gi kadar singna Upper Assam gi Sabsagar district gi Lakua area da leiba ONGC gi Riktigi faragi ambulance amada pukhibani ONGC gi employees sing phakibaduga mari lainana April kungani thuida Siba Sagar police na miyoi taraga mari fakhen spouse na makhatana phungdorakli makasa tharakpoina topa pawa manum oxygen kona da badigi miyoi mari sire DC na prop order tawkhre medical oxygen kona da bana maram oiduna numaiju numita Gurugram da leiba Kathuria Hospital patient mari sikibadagi thaudo adugi matangna magistral inquiry ama sathanaba deputy commissioner DC Yas Gagarna order tokre misi sing adugi sapsaba maram thidoknabagi damak thaudo adubu subdivisional magistrate SDM Gurugram na thijilagani haina paw mana palli amasum makha sathrakpoina Manipur gi aba maruiba paw khra myamna hapsaramge April kununi panagi Jenims the oxygen plant thabak hauragani hauji state asidasu COVID-19 gi second wave ki khudong chadaba sing mayuknaragli basi yenglaga patient sing da hena khudong chaba pinabagi dama thasigi kununi panagi thabak haugodoriba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Jenims ki medical oxygen manufacturing plant gi phibam ngasi Chief Minister N Biren sattuno yengsinkhre Chief Minister ki khongsat aduda ma ki health advisor Dr. Sapam Ranjan additional chief secretary M H Khan principal secretary B
बोलुन मांग अमसुम मणिपुर लेंगाकी हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग याव लोइनखि जेनिम्स की ऑफिशियल सिंग का हाकथेंगना वरी सनरदुना चीफ मिनिस्टर ना इंस्टीट्यूट असिगी स्पीकर सिंग ओइना मथौ तहोलिबा मियोय सिंग सिजिनदुना मसिगी कैंपस तरु तनाना थमनबा पौता पिखि जेनिम्स की फिबम यंगसिलुरबा मतुंग चीफ मिनिस्टर ना लुसिम्बा टीम असिना बाल बावन अमसुम खुमलपाक्ता लेरिबा कोविड केयर सेंटर सिंगदसु सत्तना सेंटर सिंग असिगी दमक पाखलगलिबा थाबक थोरम सिंगसु यंगसिनखि हाइना पाउसना पल्ली अमसुम मखा चथरकपोइना तोबा पाव मन मैम मास्क उपतबसिंग पुलिसना फगतपा हौरे हारि अमसुम हजुजिक कोविड-19 सेकेंड वेव की असुक साथीरबा नोमदा मियोय चामगा निफुगी मथक्ता पॉजिटिव ओइरगलबा मियोय क्या सिरगलबा फावबदा लंबी सुरोक्ता मास्क उपतना अदुम सतनरी हाबगी मतांग सिंग असि सोशल मीडिया दा वीडियो थगनरी पुलिसना आदि मास्क उपतबा मियोय सिंग डिटेल तौरगा मसुम फाबगी सक्तम अमा दुगा मखोय सिंगदा मास्क कुमा येनथोकपगी सक्तम अमा गुमा माले मैमना वीडियो मतछि मैमना शेयर तौजरके मैमना फुगी मिनसी मैम सुंसोय सोयदना मैम फेस मास्क सिजनबीयू अमसुम उपियू हाइदना मैम दसु हाइजरी मणिपुर टॉप चैनल की मेकेदी मैम अखोय इसा खुदिमक लोइनमा कोविड-19 दगी लापना लेमिनसी अमसुम नागालैंड अहानबा डोज की कोविड वैक्सीन कापा लेपखरे कोविड हिदाक वालकपना मरम ओइरगा नागालैंड अहानबा डोज की कोविड वैक्सीन कापा लेपखरे नागालैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग फोंदोखिबदी स्टेट असिदा कोविड-19 वैक्सीन की अवाटपा हौजिक मयोगनरी अदुबो हिदाक कापथोकनबगी ड्राइव ती अदुमक मखा चथदुना सेकेंड डोज फाव कापा ngamnaba hotnari हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल डायरेक्टर फोंदोखिबदी स्टेट असिगी ओइना कोविड-19 वैक्सीन की डोज लिसिंग हुमफुरम स्टॉक तलैरि हौखिबा इराय नुमित फाव नागालैंड मियोय लामगा लिसिंग निफुगनिथोयगा 17 दा कोविड वैक्सीन डोज लामगा लिसिंग हुमद्रागा मापनगा सहुमगा निफुगा मापन कापरे हाइरिबा सिगी मनुंदा फ्रंटलाइन वर्कर लिसिंग निफुगा तरुका सत्रुका कुंथ्रागा मरी अमसुम हेल्थ प्रोफेशनल लिसिंग तरागा मरीगा जंखाइगा हुमदो यावरे हेनिसु स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर फोंदोखरे हौजिक फावबद स्टेट असिगी ओइना मियोय लिसिंग कुंथ्रागा तरुका सत्रुका कुंथ्रागा मरीदा अनिसुबा डोज की वैक्सीन पीखरे हाइनसु फोंदोरकली अमसुम अतोपा तेंतकपा पावमना इंडिया कोविड वैक्सीन साबगी मसाक यूएस पीगदरी इंडिया कोविड-19 की अनीसुब वेब कनखलकपगा लोइनना लाइसेट असिबु लाक्सिनबा ngamnaba लैबा असिदा कोविड वैक्सीन साबदा संग मसाक यूएस पीगनी हाइना यूएस की प्रेसिडेंट जो बाइडेन की व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक जोलिबान इंडिया की काउंटर पार्ट अजित डोभाल टेलीफोन की खुथांगना फोंदोरखरे हाइरि व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ना की ट्विटर थगलकपा पोस्ट अमदा इंडिया कोविड-19 की लाइना पॉजिटिव ओइबगी सांग वांखलंगलिबसिदा यूनाइटेड स्टेट ना इंडिया की मियामगिदमक लेपगा लोइनना लेबा असिदा कोविड की वैक्सीन साबदा संग मसाकसुं पीननबा वरी सनखी हाइनसु इरि अमसुम यूनाइटेड स्टेट इंडिया कोविड-19 की लाइसेट का हेना वांखलगलिबसिदा हक्सिन लबुगा लोइनना लाइना असिबु थेंगनबदा संग मथौ ताबा पोलमसिं पीननबा थौरांग तौदुना लई इंडिया ना पुथोगलिबा कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड असि साबदा संग अखनबा मसाकसिं पीननबा खंदोकले मसिगा लोइनना रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट वेंटिलेटर अमदी पीपीई सु इंडिया पीननबा थौरांग तौरे हाइना पाउसना मखातना पल्ली एंड थैंक यू मैम पाथोक सब सोखिबा यावर्स मैम पीगने दो अनौब इ पाव हेलेबगा मैम अपडेट पीजरके हजिक से काइनरसी